deluju životno u pokušaju da sakriju golemu tugu. Slikarstvo ovih zidova odiše skladom koji ništa ne može da naruši, ni slučajno zalutali sirovi ton neke boje, ni nametljivi gest i pokret, ni prenaglašena linija koja svojom izražajnošću zarobljava lik. Sopoćanski slikar jedan je od najfinijih i najsenzibilnijih kolorista u starom srpskom slikarstvu. Izvođačkom vrsnošću živopisca neodoljivo probija suština svete slike, njena sadržajna likovna gustina kazujući tako najveću stvaralačku moć i slikarska znanja koja nadilaze sve stvoreno u srednjevekovnom srpskom zidnom slikarstvu. Opšti ton klasičnog mira nije osoben samo sopoćanskom slikarstvu. Istim duhom prožeta su i skulptorska dela umetnosti zapadnih zemalja toga doba. Ovu sličnost u načinima i pojavama izraženu u različitim sredinama i tehnikama svakako je uslovio talas drugačije osjećajnosti koju su probudili veliki propovednici u zemljama zapada, estetičko-teološke studije i na zapadu i na istoku usmerene na dela antike, produbljeno proučavanje poezije Vizantije, kao i neposredno proučavanje antičkih starina, čiji su spomenici mogli da se vide u Carigradu. I u Vizantiji i na zapadu zavladalo je uverenje koje je bilo od velikog značaja za razvoj umetnosti, da se pomoću materijalne lepote može približiti Bogu i nebeskoj svetlosti, o kojoj su na isti način pisali francuski opat Suger, srpski monah Domentijan i Italijan Dante. Sadržina sopoćanskih fresaka jasna je i neobično pregledna. Sugestivno dejstvo biblijskih događaja Novog Zaveta ne oslobađaju ni sporedni učesnici, ni pastoralne scene, ni sitni detalji. Sva pažnja majstora slikara usredsređena je na ljudsku figuru koja svojom snažnom telesnošću suvereno vlada prostorom. Povorka čuvenih liturgičara u najnižoj zoni oltarskog prostora upućuje se Hristu žrtvi. Figure su nadahnute, monumentalne lepote, ostvarene blistavom tehnikom rada. U likovima je uočljiva grafička obrada, jasna linija kojom slikar izvlači crte lica, a modelaciju postiže ravnomernim nanošenjem svetlog okera, lišavajući ih tako idealizacije. Sopoćanski slikar je uspeo da u uzajamnoj funkciji uskladi tri osnovna izražajna sredstva. Preciznu liniju, plastičan oblik i boju kojoj svetlost daje dubinu, prozračnost i sjaj.
U priprati su naslikane scene koje iziskuje crkva katedrala. Na zapadnom zidu 16 epizoda ilustrovana je priča o prekrasnom Josifu, najmlađem sinu praoca Avrama, koga su ljubomorna braća htjela da ubiju. Spasao se, proslavio na dvoru faraona i darovao braći žito u vreme gladi. Na severnom zidu je kompozicija Smrt Ane Dandolo, žene Stefana Prvovenčanog, koju oplakuju kralj Uroš, odeven u belo, u znak žalosti, kraljica Jelena sa sinovima, ćerka i Vlastela. U sceni strašnog suda impresivno deluju monumentalni aktovi grešnika i grešnica koje omotavaju zmije i koje opominje i narod i sveštenstvo na moguću posljedicu greha. Među najbolje očuvane kompozicije spada doček Nemanjinih moštiju u manastir Studenicu. Stefanu Nemanji posvećena je kapela. Na mučno savladani neki duboki bol možda će nas podsjetiti preostali na komadiću freske u Sopoćanima sačuvani čovekov lik. Manastir Mileševa, zadužbina kraljevića Vladislava, kasnije kralja, podignut je i ukrašen freskama krajem prve četvrtine 13. veka. Skladno i stepeničasto slaganje zidnih masa od sige, zaštićenih debljim slojem krečnog maltera, proishodi iz neimarskih tradicija u Raškoj i Pomorskoj zemlji, pod uticajem romanike u Jadranskom primorju. Arhitektura prvobitne Mileševske crkve, posvećene Vaznesenju, jednobrodne osnove, sa naglašenom kupolom i osobitim obeležjem u trodelnom oltarskom prostoru s polja i eksonarteksu s kapelama i dvema kulama, davno porušenim, pripada najodabranijoj skupini starog srpskog graditeljstva u nauci poznatoj kao Raška škola. U priprati su sačuvani najstariji freskoportreti Nemanjića, Svetog Save, Stefana Simeona Nemanje, kralja Stefana Prvovenčanog i njegovih mladih sinova kraljevića Radoslava i Vladislava, budućih kraljeva. Monumentalnost scena, čiji je prevashodni cilj da što jednostavnije ispriča povest o životu i mučeništvu Hristovom, ispunjavaju glavni unutrašnji prostor crkve. Teološka ideja kroz zidno slikarstvo Mileševe prvi put je islikana jezikom i simbolima bliskim i razumljivim i duši prostoga čoveka. Nigde se slikarska kičica srednjovekovnih zografa monaha u Srbiji Nemanjića nije tako raskošno rasplamsala kao na Mileševskim unutrašnjim zidnim površinama. U sveukupnom starom srpskom slikarstvu samo su ovde freske tako i toliko zasićene bojama. Dok su sva ostala značajnija dela starog srpskog slikarstva plod savršenije uvežbanosti i disciplinovanosti istaknutih zografskih radionica pri manastirima ili u značajnijim gradovima, Mileševsko fresko slikarstvo je delo jednog izuzetnog zografa čiji slikarski talenat nije prihvatao nikakve šeme. On je slikao onako kako ga je gonila njegova žudnja da što kolorističnije iskaže svoju sadržinu kompozicije ili pojedine svetiteljske figure.
Jedinstveni usamljenik iz humske zemlje, slobodan i neobuzdan, snažnu dramu i monumentalnost svoga likovnog epa ostvario je u Mileševi oko 1222. godine neviđenim freskama izuzetne duhovnosti u prelepoj viziji linija i boja. U celokupnom starom srpskom slikarstvu samo u Mileševi Bogorodica je uvek u plavom maforionu. Izrazito krupne goruće oči u Bogorodice i u Svetitelja, tako karakteristične za romansko slikarstvo, bitne su za likovnu duhovnost mileševskih fresaka. I to je ono što najviše vezuje mileševske freske za romaničke slikarske tradicije. Podvučena kontura crteža koja likove snažno izdiže nad površinom i skala boja prilagođena zlatno-žutoj osnovi, boji večnog sjaja, kao da u sebi nosi nešto od suštine srednjevekovne misli, da je plava boja svakodnevnog neba nestvarna i prolazna i da je jedino boja neba Gospodnjeg večita, neprolazna i uvek blistava kao zlato. Neobična po lepoti i neuobičajena po koncepciji, kompozicija mironosice na grobu Hristovom određena je umećem majstora i njegovim osjećanjem i veštinom da belinu zida sakrije tajanstvenim odnosom boja i oblika i iskaže moć čoveka da se lepotom suoči sa prostorom. U prvim decenijama 13. veka spomenici kasne antike korišćeni su u vizantijskom slikarstvu kao putokaz ka vrednostima helenizma i njegovog nepresušnog duha. Tim putevima kretalo se i srpsko zidno slikarstvo. Odnegovanim potezom i sigurnim tokom linija opisane su na freskama forme, istaknuti svetlosni koloristički akcenti, licima je dat izraz, a telima ritam, što je učinjeno i u sceni skidanja sa krsta. Neobično je da u mletačko-vizantijskoj umetnosti postoji nekoliko rešenja ove scene koja po svojoj koncepciji ili u nekom detalju podsjećaju na opredeljenje mileševskog majstora. Koliko god da je to svedočanstvo o kulturnim, političkim ili dinastičkim vezama Srba tog vremena, toliko i potvrda istine o univerzalnosti umetničkog dela bez obzira na mesto njegovog postanka. Besede o drugom Hristovom dolasku inspirisale su slikare da u spoljašnjoj priprati naslikaju možda najneobičniji strašni sud u srednjevekovnoj umetnosti srpskog zidnog slikarstva. Anđeli stražari nemilosrdno gone kažnjene, a kažnjeni su svi zli, lažni proroci i apostoli, nepravedni carevi i gospodari, grešni episkopi i monasi varalice. Sljedeći besede